iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Men! Keep on firing! Teniente! Tutuwatan na nabate! Imaskan! Anya? Ang sugat ko! Nagkumaran ka! Sana mabalin, Reyes! Matay ka doa! Kung paano nagkumat, Teniente! Ngam... Alaan! Ano ay iti baba? Tita, ti kumamangam! Aglangoy ka! Agkitlaykan! Agyaman na, Reyes! Oh! Reyes! Kung paano... Teniente! Diyos ko! Maanak! Mataya ka sana! Sa tino ti papanam, amira na. Mapanak aglaba di takarayan, tatang. Sige, saan ka nga rudon nga agbaybayag, anak? Uwan, tatang. Aganad ka. Uwan, tatang. Mapanakod. Napanon ka, anak ko. Naan anayan abalasang. Nagtaras nga aglabas ti altaw. Isulaang ti kakaisuna anabati day di surayang asawa. Manon atawan tinapalabas. Dakatapaya ka manditan, Roji May, anak. Anya ka di man ang ti pampanunutam? Niramil nanang, sipod na ibaunda iti Mindanao. Gapo iti panang tanggal dagiti rebelde iti may sa lugar ijay. Awanin damag ko. Madandanagan anak. Diyak makontak ti cellphone na. Anak, awan mo't nga tatidakas anapasamak kan ko na. Nasaya at laeng ano kasta nanang. Di mo't nagkaring agsubli. Taisun to ti panagkasaryon. Uwi nanang. Ngam, saan ko nga mo? Ta sana sumarting ti panagkaba-kaba. Anya tinapasamak, anak ko. Tao, tatang! At tao, ija karayan! Ket, inananuda ka. Awan, tatang! Mapantayo kitaan! Natay samatan! Anya! Ti mama ni Ramin. Isumat yung awak. Hello, ma'am? Ha? Sana ka makmaklaat ko na yun, ma'am. Apay? Anya? Saan? Mission in action ni Ramil, ma'am. Diyos ko. Pakiridam ko matarik na ang anak ko. Ay, ayatik ni Ramil, nanang. Diklagit di maaglon na mapukaw iti bihag ko. Saan tayo nga mo? No niya talaga tinapasamak kan ko, anak. Ngam saan da masarakan tiwang kay nanang. Amang ano si bibiyag mat. Ano? May nanadagiti kabusor. Anya? Saan ka di amay sang opisyan? Uwan, nanang. Ano kasta? Amang ano hinostage dagiti kabusor. Saan pala ang nagsubli ti puot na, tatang? Uwan, ngam tinapatag. Patyak ang nakalasatan. Awan pa kabigbigan kan kwa na. Malaksit ti pantalon na, pantalon ti military. Uwan nga rod. Kan, high cut ti pukis na. Mabalin a soldado, anak ko.
Apay nga awan uniforme na kan paltog na. Puraw lang magti-t-shirt na. Maamuantan to. Nung makapuot anak ko. Nalapit. At damanan nagrarangat iti saan unay nga adayo. Mabalin Isong urayan talaang nga agsubli ti puot na. Kat ison to ti panakisarita ta kinkuana. Apa yan anak ko? Anyat mapaspasamakkan ka. Rurusukan na. Jesus, amang ano nalang ni Isan matirusok mo. Diyaga mo na nang sa palit ti mariklik na. Manong laldawin, ngawan ka ganay kaya. Anya? Na-delay ako ni ti binulan ko. Anya? Mano aldawan? Agtalulawasin na nang. Agpudno ka man, anak. Adda ka tinapasamak kada kayo kin ni Ramil. Promise, apa man makasubliak di Tiloson. Asikas wendan ti kasarta. Ikarim day taa. Amangan no, isukat na kon iti taga-ijay. Tanapipintas ka no dagiti mura. Niyan. Apa ikas karina mo tayo dita? Sa bali ti kultura day di ay. Saan ka basta makaarim ka dakwada? Anya? Ken amangan no isinada ka no ti ulo mi di ay no kamali ka. Agyaman ak ano din ak to isuksukat. When, promise. Rojimi, I love you so much. Kasta ak na, I love you too. Rojimi. Saan ko matan ang nalabanan tiwik na? Gabo itinalaos na panagayat ko ka ni Ramil. Anyang harot ngay anak ko. Nalpasan. Kadalitan. Awan sa bali ang makaawat no saan asyat na inam. Uray makapungtutak. Adakad maramitak. May babawi kumapay ti amin. Pagkawanandag ko manana. Saan ko maarumbang tinapasama? Saan kami pa yan nagkasar ka ni Ramil? Anak ko. No pa'y amo ka din nagtubaybayan ni Ramil, nanang. Nasingpat matkit ni Ramil, amo tayo magtipamilyada. Kan saan ama ta pobre ni mamana? Saan akas ka dagiti daddo mga adamabalinda itibiyag? Uy, nanang. Nasayat at tao ni Nana Carol. Kasanon, awan pa'y damag kin Ramil? Di nauding ay nawagak ni Ma'am Carol. Kaawawag na kanumat iti headquarters na. Wano ijay kam aginaldo nanang. Ngamawan kano. Talaga adida kano nasarakan uray bangkay na lakuma. Amang ano tenggal dagiti kapusor. Nasaya at laang ano kasta nanang. Kasanon no. Nahinsina dan tiwuno na. Diyos ko. Tarabayam ko man ni Ramil. Maladingita na karod. Agraman na kiti kakabsat ni Ramil. Gapo iti dayta na pasamak kan kuha na Ruchi. Uray kumano. No anya iha. No sana ka masikugan, Mama. Anya. Kaya't mo asawan. Sagbay day di papanaw na. Nakalipat kami. Kat saan ko anam namaan nga bunga. Kasta ka di. No dakas din napasamakin ko na. No saanan nga agsuli. Kasano agbayan, Ma'am? Asino ti mariingan ti anak ko nga, Ma? Roger, Mili. Kasladya kabalan nga ipturan ti panagapukaw ni Ramil. Ay ayat ti anak iyo, Mama. Kang runana. At dan bunga ti ayat ni. Ay nagadundag ito apasarabong kada kami, baro. Basit laba nagdeta na napasing.
Ay, pasensyakan Tawan pa'y ni Roji May. No saan ko mauray? O kailaang na na. Baliwak tulangin ti umay. Ay, so Dapat na nakadina na. Napanay balay da Mrs. Angeles. Ungayam. Kumusta nga ni Ramil? Awan pa'y kano nga, Rod. Napanijay. Tada kayat na nga ibaga na patag-unay kini Mrs. Angeles. Kasta ka di? Kat amok nga ibaganan tumatgan ka. Anya da jay na na? Isunton ti mangibagakan ka, Barok. Saan ko akayat nga ununaan ti anak ko? Sorry, nabayagan ka ng ururay kanyak, Manong Dadong. Awaran niya man na, Rojimi. Oh, kumusta ang tinapanan? Anya ti maramag kini Ramil? Awan kanupay. Kasta unay nga ron aleda ang dinana Carol. Kasano nga Roden? Aging ka kanay ti saan da makita ti bangkay na. Saan da mapukawan itinamnama as si bibiyag ni Ramil. Ketsi ka? Kasta hagmat Manong. Aging ga iti saan da mabirokan ti bangkay ni Ramil. Sana ka mapukawan itinamnama. Nang runakat, adadak kalaparikot ko. Anya ka di dati Rojimi? Ibagam na Baring makatulong ak. Dumgad ka Manong. Kat isardeng mo kumantiag daton kanya. Anya? Ibagakan ka ti pudno. Tapno sumardang kan. Anya data? Masikugak. Anya? Nagbunga ti pandakalipat mi ka ni Ramil. Sakbay anapan iti Mindanao. Pudno ka di data, Rojimi. Amangat mo kahit mula nga suotin ti kinapudnokan ka. Pudno ti bagbagak. Saan mo't mailam mong daytoy? Tamakitan tumatlaan no dumakkel ti tiyan ko. Rojimi. Iso ngay sardeng mong ti agrayo kanya. Awan sa bali may baga kita. No di ti agtali na idak anapudno iti panagayat ko kan ka. Anya? Nakasagaanak ang mga langon kan ka, Rojimi. San ka kumangagbalin amaag, Manong Dado? Saan ang nagtaod ken ka daytoy? Ken mang namnamaak nga agsublinto ni Ramil. Sana day tatilaped. Amo, sila ang timariklik ng kanyak ita. Nagbidot ka, Rojimi. Tasipot pa Inayat kan. Day talaeng. Tani Ramil ti pinilim. Manong Dado? Ikan na kumay ti gundaway ko amang iparik na iti kinapunok, Rojimi. Saan nga asi ti mariklik na? Ngemkit di marukot nga ayat. Impod nung gayam kin ni Dadok ti kasasaad mo. Wenanang, tapno maminggan. Kahit anyat ko nana. Nakasagana kanu ang mga langon iti amin. Tapno sanak nga agpas ngay abalasang. Anya, kasta kasinaw ti panagayat na ken ka? Kat bilang nakaspudpud no nga anak ti sikuk ko. Nagsinawan a panagayat dayta anak ko. Pudno na lang. Saan ang narigat nga ayatan ti kas ka ni Manong Dadong? Ngam ni Ramil ti ay ayatan. Anak, kasano no saanan asumangpet? Saanan ni agsubli ta pinatayan dagiti kabusor ti turay? Saan ko akayat a panunutan day tananang? Aging ga iti saan da masarakan ti bangkay ni Ramil. Sanak ang mapukawan itinamnama. As si bibiyag ti ama to'y sikog ko. Talaga ka ding nga awan malagip mo may papankan ka gingga ita? Awan. Uray nagan mo? Uray nagan ko. Ken kinasyasinok. Ti pantalon mo idi masarakan da ka. Uniforme ti soldado. No kasta, may saka a soldado wino militar. Ken ti kwentas mo nga adda number na. San ko nga mo? Uray kasanot pa ng lagip ko. Awan malagip ko. Sige. Saan ka napilitin? Kanya nga rod ti kayat mo nga ipanagan mikin ka. San ko nga mo? Ada-kada kayon. Noan niya ti panagan niyo kanya. Anya nga ta? Juan! Daniel! Kayat mo a Daniel ti panagan mikin ka?
Sige. Kasi tinakunak, uray anya ti kahit yung ipanakan kanya. Kayat ko, Amira. Anyat kinunam Amira anak ko. Sorry, tata. Ininot amat nagtiritnak kini Daniel. Ngam anak ko. Saan nga mo di pudno akinatao na? Wan. Patyak asaan ada ka sa tao. Anak, Awan ilimid ko kada kayo, tatang. Mariknak nga agayatak kan ko, ana. Italaang ang makariknaak iti kastoy, tatang. Kumakot, maawatan da. Saan dak ko maapawilan? Agayatak ken Daniel. Ingem, kasadaw dumtang to si Aldaw nga agsubli ti lakip ka. Ket ada gayang pamilyada. Nukas tantuman ti mapasamak, tatang. Makaamuditan. Nagjalaki dito anak ko na aya. Nagayat ngam iti paibaysa nga ekstranghero. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay na gito'y dadong. Manong dadong. Para kin baby. Nakababayin pa yan kin kuhana. Kinadagi natang ko akrib na. Apay nga aramidam da gito'y. Saan mo nadamagan? Amo mo tiga po na. Kaya't kailangan na tulungan. Anya ti kaya't mga supapak da gito'y. Kasla, gat-gatanga mo ti panagayat ko. Saan? Umdaso na pakaragsakak ti panang tulong ko king ka. Kada kayo nga gina, Kenjay. Ladingitag, ngamawan maikarikan ka. Nangro na iti datdaton mo nga yan. Pagkaamumot ani Ramil te ayatek. Amok tayo ta. Gamikan na ko may tikong daway amang parik na itinapod do. Ken di marukot ken awan patinggana panagayat ko. Ken saan laang nga tayo ta. Tapno da pamataudan iti ekserbi kada kayo nga gina. Ikang kay ti puunang para iti istor. Anya? Adakin ka no masenso when dumagkal. Kat isublim ti puunan. Manong dadong. Ngam isublim manuwen no saan. Awan na nyaman na kanya. Tulong kun kada kayo nga gina. Ulitak manong dadong. Anya ka diti kalkali kagumam. Takas to'y latan ti kinasaya at mo kanya. Pudno ngay ayatan ka. Ngam saan ko agat gatangan ti ayat mo? Sanak nga gururay ti supapak. Mano? No di naktulat ta maayat. No awan tulat ta kay mo dingak ti tapusom. Aklunak. No saan ko matakayat ang mapilipilit ka mangayat kanya. Sorry, manong dadong. Amom ngay ayatek ni Ramil. Taisupay tinang ipaayak iti amin ko. Nga uray saan kami pa'y anagkalaysa. Awan makuna kinidadaw anak kao. No pa'y nalakayan na baraw. Natalgad ka no isot pakiasawaam. Tadakal turnong na. Naduras na di tinegosyo na. Kaya't yung makiasawak ken ko na, nanang? Adamin ken kakarbengan nga agpilay. Itin kayat no pakiasawaam. Roji may anak kao. Ay namti may bagak ken ka. Awanan ni Ramil. Amangan no saan pa'y ngagsublay. Nanang? Ay masikukan. Kaya't mo asawan. Kaya't mo nga ganakapalasak. No kasta ti pagbanagan ti amin. Nakasagana ak nanang. Ay kasanon ti anak mo. Mabalin latakin ka adumakal abastarda. No talaga asaanin nga agsubli ni Ramil. Nanang? Ay ti anak mo kumati panunutan. Saan kumita kaya't animanong dadong? Ti mga langon kanya. Kasaan mo't nagtaod kan kwa na to'y sikog ko. Ngam ko naman nakasagana amang yutakder ken katap no saan kang agpas ngay abalasa.
Nanang, Kandi mo kaya't nga da ka binulig mao, amang padakalit anak mao. Nay, anya dagita diskargada ang materialis samad. Wala na. Nagsaritaan min kini Roji. Ay nasauna kanya, timbagam ken kwa nang ipatakdramitis tao. Kaya't ko atulungan ti anak yun, Nana. Ay nagimbag kanda daw. Amaw ngay ayatom ni Ruji May. Ay ngam, kasanan no di na kantulat ka maayat. Saan ka masayangan kadagay ti maitultulong mo ken kwa na? Tadi na kantumot la maayat. Sana na ito tinapatag kanyak, Nana. Basta pakaragsakak tiranamidak para kada-kada. Nagimbag ka unay dadaw. Ay ngam di nalatapay maaklaw tinapasamak da ken Ramel. Mawatak, Nana. Talaga akas ta? Ngam, kasano no sana nga agsubli ni Ramel? Sana na sumangpad. Agur uray kadilatan ingat inggana. Amaw anak, makunak anagas at kapailan. Ngam uray saanan ang nagsubli ni Ramel. pagkunaan niyo kumay ti dayta kat nagpasngayak abalasang nanang. Kasanaw, saan mumut nga inawat ti jaya ni Dadong ken ka? Hanang, dayta ka di manan ti pagsaritaan tayo. Kita tiar aramido ni Dadaw. Uray saan mo nga inaklong ti ayat na. Danda ni malpasan ti pinatakder na nga istur mo iti sangot ti balay tayaw. Siguradaw, isupayan ti mangted iti punan. Saan ko akinid daw dayta nanang? Nagkitkedak ng impilit na. Ay, uray pay! Saan tayo kumana pagsaritaan dayta nanang? Ala, sikat ti makamaw. Biag mo dayta. Angam ko ma, ti bagimbagan kan pakasok ng ti anak mo ti panunutay! Kumusta ka, Daniel Barauk? Nasayat matlata, tata. Daman-damagag, kahit saan kumasamanit si pagawatam, Anya da niya, tata. Agayat launay king ka ti anak ko. Damo na ti agayat. Bugbugtong nga anak ko, kahit saan ko akayat nga agladigay. Tata. Puno ka di nga agayat kamot king ko, Wendo, tinutupam laang idinariknam nga na panaggusto na king ka. Pakawanin ako matata. Ngaway ti pa naglabas siya daw. Nariknak mo nga kayata kinamera. Kasaya ato kasta. Ay awan rasken ngay dawatam iti pambakawad. Tinaang kayat ko. Saan mo kumapaldaagan si anak ko? Ikarik, tata. Kasan raw na. Nodomtang ti aldaw nga agsubli ti lagip mo. Weno kinasasinom. Di panawa mo ti anak ko. Ha? Kas itinako na. Saan ko akayat nga agladingit ti anak ko? Tata. Kasano pa yan? No kalpasan ti amin. Nang runa, numadaan kayon iti anak. Kahit panawan mo't laang ina. Nagsarsarita kayo gayang kintatang, Daniel. When? Anyat nagsaritaan niyo. Maipapan ka di ka data? When, Amira. Ket, ada na sa una kanya. Ayak na sumbatan. Ha? Kasano ka noon dumtang ti aldaw nga agsublit lakip ko. Iti kinatao, wenno kinasasino. Ket panawang kayo. Ano niya? Saan ko nga mo? Noan niya na ito yung napasama kanya. Pulos nga awan malagip ko. May papanit ti kinasasino. Ngam sa anak ngagbidot. May saka akamang ti military, gapu iti pantalon mo. Apay nga awan badong malaksid iti puraw at t-shirt mo. Anati na pa'y iti dara gaput sugat mo. Siguro, napaengkwentro kayo. Awan malagip ko nga ore anya taramedag. Agsakit pa iti ulo iti pang pilik ko. Amang lagip iti napalabas. Wenno kinasasino. Naibagakon kada kayo tatang. Agaya atak unay ken Daniel.
Kan, agayat mat kanya. Paawatan ka, anak ko. Saan ko kayat asak timang lapad iti panagragsak ba? Tatang, Gamtila ang pampanunutak. Kat ti posibleng to a panaglindaan mo nagsubli ti lagip ni Daniel. Kat panawad na ka. maawatan kayo, tatang. Saan ko akayat ama pukaw kanyak ni Daniel? Ay, nangarod ita. Saan kayong agdanag, tatang? Tinapatig kanyak kita, kat ti agdama. Noan yan to ti mapasamak iti masakbayan. Nakasagana ak. Basta maiparik nami kay Daniel ti ayat ti tunggal maisa kada kami. Nakin ka na ita, anak ko. Sapay lang ko ba? Ta saan kantong agladingay? Uwan, tatang. Siguro, saan basta agsubli ti lagip ni Daniel? Pasensya ka no simple lang ti kasarta, Amira. Awan anyaman na. Tinapatag na bendisyonan ti panagasawa ta. Uwan magkiti Kat saan ko ang mailadawan ti ragsak ko? Uri siya. Nagasatak lang na Pagasam rita. Nakalasatak kan patay. Nadanak pa itinapintas kan nasingpat nga asawa. Anyan? Bulaan nakpaymat. Ibagbagak lang tipod no. Katagyaman na kiti Diyos. Tainted na kakanyak. Wino inted na kanyak amin dagitoy aparabot. Ay, kasla ka ano na ang agtalubulan ng di anak yung kini Daniel. Abay na anak. Uwan, tatang. Karupro pala uray ni Daniel ti anak yaw. Uwan. Sapay lang ko ba? Ta saan to ang mapasamak ti pagdandanaga? No dumteng manday tag subli ti sigod alagip na tatang. Ikarigatak nga awatan. Anak ko. Uwan, tatang. Saan aday ta ti pampanunutag ita? Kat sapay ko mangarod. Saan pa yung agsubli ti lagip na? Narigat mo't akas ta ti daw-dawat ta, anak ko. Takaasim mo't dagiti na panawan na. Nang runa no adda pamilyanan. Kumusta ti mini grocery, Radyo May? Kaasi ti apon. Nadaras ti asenso na manong. Ket agyaman na. Nasaya ato kasta. Utang ko amin dagitoy ken ka. Ket saan ka ngagdanag? Inutag to nga isubli ti impabulod mo anak puuna. Sana dahi ti pampanunutam. Saan mo pa kadanagan? Tasanak ba't ngagsingsir? Wen, pudno day ta. Ngam ti utang ket utang. Masapul abayadan. Amok dahi ta. Nadaman madamag ko. Anya day ta? Nasoro ka na makatawan. Ken agduatawan pa ikidi. Sipo dahi di pan nakaambos ti convoy daramil. Ken panagpukaw na. Awan ka di talagang tinadamag yung may papanking kwa na. Sigun itinaudi pa nagsarita may kanina na Carol. Idi 1 year anniversary tinasao apasamak. Awan kanwa talagang tidamag maipapan kan Ramil. Anyak ta nagpaiso tinapasama king kwa na. Napukawan tinamnama dana na Carol asi bibiyag pay ni Ramil. Ketsi ka. Naawat mo ka din anatayin ni Ramil. Ha? Naklon mo ka din ng awanan ni Ramil. Kat saan nga agsubli? Okay. Saan ko ngorahin ti sungbat mo? Daan mo adi mo sungbatan day ta. Nakita ka nakapaspas na ti saritaan nyo kinidataw ang anak ka. Wen nanang, adagamin dinamag na kanya. Agyak na sumbatan. Anya day siya namin anak ka. Nasurukan ang makatawen tinapalabas. Sipod na missing in action ni Ramil. Kan saan damot ka na nasapulan. Ewan ngagpaisaw. Nasurok mo ang makatawan ni Jay nga apaw. Dinamag ni Manong Dadong. No naaklon kon, ti kaawanan ni Ramil.
Kalpasan ti makatawanan apan agpukaw na. Kasta ka day. O kahit anya nga ti plano mita. Naklon mo ka day nga awanan ni Ramel. Kat saanan nga agsublay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Sorry. Ngam saan ko ang masigurado tirik na. Saan ka nga apuran, Roger? Oray ti aldaw ang matingiting mo anay yung bagtirik na. Ta saan ko matakayat ang mapilipilit ka? Aga manak itikin naman nakaawat mo kanya. Di marukod nga ayatirik nakin ka, Roger May. Ayayatan ka. Kat maawatan ka iti agnanayon. Kasanon no, mapaay tulaan tinamnamam. Roger May. Santo nga tanghag sakit tinagam mo. Tinapod no nga gayat. Man nakaawat. Nasakit man nga aklunan. Ngam, si pupuson to nga aklunan. Ti pangadang mo. Sa bagay, saan ka narigat asursurwan nga ayatan, manong dadong? Ngam, saan ko nga mo? Tatsak basta maiwak si ni Ramil. Nang runakat, ada na ibati na kanyak asibibiyag. At ang dati ayan ayat mi. Saan mo ko mga ipapan adik-diktaran ka anak ka? Kanyang pampanunutok laang ti kasasaad yung nga ginaintun awan na ka. Nanang, Kansan lang nga rita. Anya ti ibagan to ti anak mo no sa pulin na ti amana. ha? Kan kasano rita? Dumakalabas tardo ti anak mo. Saan to nga tanga umdas dayta apang surunan da ken kuana? Nanang, Malawan, babaeng titulong ni Dadaw. Tan ka marigata na mangisakat iti biyagyaw, nagtultuloy ti kinaduras, tinigusyaw. Anyam ti anak mo kumati panunutan. anya nga ruti kayat yung mapasamak. Owen no aramidak, nanang. Marignak anapudno ni Dadong ken ka, kan napatag kayo nga aginaken kuana. Saan mat siguro anarigat nga yatan, tikas ken kuana? Nanang, Ay nga may tikas na kurak. Saan ka adiktaraan? Ay nga tingitingam ko matirik naman akaw. Tano ada kay mudingan na ditapusaw. Ikam iti gundaway na. nanang. Nasurukan na makatawon tinapalabas sipod nagpukaw ni Ramel. Namnamaam kadipay nga agsublay. Saan nga tanga gururay ka lang iti awan? Soraya! Saan ka nga umatatayo? Kan agannat ka Tadi kakat may dugmam anak ko. Ay, anya lakit din di anak ko Inamla ang titawan na nga nakaalikutag. Bimababaian asarusurando. Awan lakat aday di karayan. Wano sumursurot kadalulo kan papa na iji uma. Bayat adumakdakkel ni Soraya. Madlaw launay nga imala iti amana iti rupa. Amira! Ay na Soraya. Adain sangput ko analo umapapaya. Adda kamat gaya man Daniel. Dajay, napanijay karayan. Sinurot nan sa ni tatang. Kastaya. Naggapu ka kadi ijay uma? Wen. Napan ko kinita dagiti sa bano mabalin na tiban. Tayo dong tayo, naal daw ti tiyenda. Ket mabalinan? San pa'y? Siguro makalawas pa'y. Narusap ka itilingat. Mabitla ang tamangalak iti pagpalasan. Anyan to'y asawak. Iyali ka kanak launay. Natural. Saan ko akayat nga agsakit ka? Saan ko akayat amapukaw ka, Daniel? Saan ko lakit di ama aklon? Anya tinapasama kini jay tagsang sangit asimang pagtanak. Ay nananang,
Sinut-sutil ka no dagiti kaadalan na. Iso mapanak man iji pagadalan intumbigan. Kasaritak man ti maestrana kan ti principal. Anya man lang ti insut-sutilwin no insurunda. Ibagbagada, bastardo ka no. Anya, masapula makasaritak tinaganak dagiti nga ubing. Iso da ito yan ti bagbagak iday anak ka. Umdas apang sutilanwin no pang surunanda ken kuana. Nanang, Piton atawon ti napalabas. Saan ka di pa'y nga umdas day ta apanawon tapno iwak simon ni Ramel. nanang, Ti kumapakasok nan ti anak mo ti panunutem. Saan ka kadi ama asyan ken kuana? masyanak, nanang. Kan, saan ka kadi ama asyan ken dadong? Kasanaw no maumanton, no saan mo ama panunot nga aklunan. Anya, Isu nga itatana sa papay. Agpanunot kan anaimbag anak kaw. Agyaban na ka nakapasyar ka, anak. ada nga minapatig nga ibagak kada kayo, Nana Carol. Adya ka di day, Jay. Aguri ka. Kumusta gayam ni Jay? Napanag-eskwelahan, Nana. Agad adal gayaman. Wan, ngam, sipod na gadalen. Una pa nang sutil tilinakam na. Anya? Umdas apakikinkin na bilan na, ken pagsangsangitan na. Kaya't kulaan ko mati dumamag maipapan ka ni Ramil. Ken, adamat ipakadak kada kayo. Siguro kat mawatandak. Anya day ta. Basta gayam tiplaan ng Roji May, iha. Wen, Nana, sapay ko matamawatandak para man laang iti anak ko. Maawatan ka. Saan ka alapdan? Kahusto ba't ti kunam? Noon day matan ti pito at tawan a panaguray mo. Iti panagsubli ni Ramil. Agyaman nagtamawatandak no jakon mauray ti anak yo. Saan ka alapdan? Biyag mo day ta. Saan mon abasol no saan mon amauray ti panagsublina? Wen, Nana, no pay, sana kaskarina ang napunas iti kaunggak. Kan lagip ko ni Ramil. Nang runakat, adda anak mi kan Ramil. Anya ti kunati ina ni Ramel. Saan ka no nga isutubeng iti maikadeng ko, Nanang? Nasaya at nga rudno kasta. Sa bagay, nagayan ayat kayo lang mat ken Ramel. San kayo mat nga agasawa? Nanang, Ano pa'y adda anak yaw? Si wawaya kalata makiasawa no kayat mau. wen, Nanang, No pa'y amo kasaan mo basta malipatan ni Ramil gapukin ni Jay. wen nga rod, Nanang. Ngem san alapod day ta. Tangay nakasagana mat ni Dadong ang mga klon ken kuana. Kas anak na ni Jay. Day ti dayawak launay kan kuana, Nanang. Kan, napanagnikakon. Nakapatpatag kami kan ni Jay kan kuana. Talaga na dor asan ti grocery mo, Roger May. Kaasi ti Apo. Ewan gayam, kumusta ni Jay? Ay, day Jay. Kapilitan nga intulod ni Lola na. Takasanumot ngamin, kanayon da surunen. Anya? Iso napilitan na ka na pan nakisarita iti maestra. Ken nagsasango kami iti principal's office. Anya launay ay ati pang sursuro ng daking kuana. Ay, di kinaawan amana ah. Kasta ka de. No kumataklo na mo ti ayat ko, Roger May. Ikarik. Ipatag konto ni Jay kat ibilang ko kaspud-pud nung anak ko. Dadong? Agbinulig tamang padakkalging kuana. Saan to nga tangag baliw ti tratong kan kuana? Awan pagdanagam. No kasanot kinapatag mo kanyak. Kastamat kinapatag na kanyak. Saan ko matkit di nga ilipa? Bayat ti panaglabas ti aldaw. Mariknak. Matmatnag matantiriknak ken ka. Agpaiso, Roger May. Wan. Ino kasta. Mabalinan at tinunguntan ti kasarda. Talaga ka di nga mauyong ka? Gapo iti nalabas apa nagayat mo iti dadya sobra?
Sawan nyo ti kayo asawan manang. Di dak malapdan. Sobra day ta na kinamaag mo. Sana kinamaag ti agayat itinapudno. Tadi marukod ti ayat ngay paay kuking kuana. Nga oray kat katawaan na kanto? Anaganak abalasang ti asawaan? Awan bibiyang da kanya. Tasaan damat abiyag ti biyag ko. Ay, nadanon mo ti kasta nga edad. Sa ito tabalagid mo ti mga asawa. Sobra ti asawaan. Sus Marioset. Awan basol ni Roger may iti panagsikog na. Wenno panagpas ngay na balasan. Tasaanan na sinublian ni Ramil. Anaglawanan na. Isumot day ta. Ulaw kit di ah. Apay ang nagtinag, wano impaay ng ti amin na, idinto ta di dapay matla nagkaskasar, o di ampang. Uray niya apay ti panangublag ti aramiden nyo mana. Awan makalapad kanyak. Tapat siyam ka di ngay ayatan na kadayjay. Asos! Nagsapol lang iti pagsanggiran na. Isanggir na lang ti biyag da nga aginakan ka, taan mo na adakal ti urnong mon. Nadingitak manang. Ulitak. Ay, ulaw. Awan makalapad kanyak. Agkasar kami kini Roger me. Pudno ka di anak ka. Ay na, marags ka nakamakaamo iti dayta. Husto mati ko na yun, hanang. Sana narigat nga ayatan ti kas kanidadong. Kan dayawag ti kinaanos na. Agayat nga minunay ken ka. Ken panawan mat siguron nga iwaksik ni Ramil. Ta umdasan ti pito atawen a panaguray. Ken panang namnamak iti panagsudlina nanang. Dakkel pa yun ti anak yaw. Pangarod nanang. Saan ka nagbidawt iti pangedeng mo anak ka? Uray kaskas ano? Adanton awagan ni Jay iti tatang wino papa. Wenanang. Ket sapay la kuma. Tamatagin na yun ti kinasaya at nakada kami. Saan kan nga agdwa-dwa, ta iti kabayag na nagrayaw, kan naguruuray sa nagunod na ti ayat mao. Awan rasaon, tapno agbalbaliw iti udi na. Nalaos ti ragsak ko, Ronyo baby ako. Kasta ako. Ket dayawag ti anos mo naguray. Inkarik ti bagik. Asik ati umuna kan mauding hayatag. Anyan ang nagsinaw kaya man ti ayat mo. Agyaman na. Tanauray ko matlaang. Ti inun-unoy ko nga ayat mo. Nakasaysayaat ka ngamin. Ket siguro, panawon matan, tapno masubadan ti adu nga anos mo kada kami nga gina. Nung pa'y mapukpukaw ang tinamnamak, ngayon nagpatlaang Roger May. Kasanungay no saan mo anauray? Saan ka nasayangan iti adu arikat mo? Ha? Kasanupay dagiti na ipaay mo kada kami. Awan na nyaman na. Ta sa anak anaguray ti supapak, dagiti naipaay ko ka. Kada kayo kenjay. Umdasa na ragsak ko, ti pan nakatulong ko iti pada katao. Nang runa kada kayo apatpat gag. Agyaman na kitidakkel unay ken ka, tato. Wan biyag ko. Ayayatan ka. Kat patpat gag ni Jay. Nga uray sa ana nagtawad kanya. I love you so much. Biyag ko. I love you too, tato. Ay nakitam ka di anak. Ay, nalaos ti ragsak di anak mau. Wanyarod nanang. Dayjay, si Moro tun kinidadaw. Kasta unay aragsak na alimugan itikot sinidadaw. Tamapandakano ag shopping. Imbaga ngamin ni Dadong. Amapandaag gatang iti baro a sapatos kan pantalon na. Amangan no ma-spoil ti ubeing. Imbagak nga tadi na unay panuinuyan ni Jay. Ay, bagbagam ti anak mo. Kan uray ni Dadaw. Wen nanang, ibagak adi na spoil din ti ubing. Ay una, ay kan kapapain kinidadaw. Ngam nang, nakita kan narikna ang nakapatpatag kan kwa na ti anak ko. Nga uray idi pa'y laang. Noon niya lagitan ti may sagsagot na. Kan, anya dyan ang ko itay. Igatangan na kano iti bike na. Anya? Ay sus, nagado na pagatgatang na nanang.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Nagatang ta ka di amin na nakasapulan ni Gibalay. Wen Daniel. O, kasano? Agawid na nga roten? Ada pa'y gayam gatangag para kin Suraya. Amira, abdag bipinaltog. Umay ka, umadayo ta dito eh. Sige Daniel, amang ano may ram-raman tayo pa'y. Darasem, pumanaw ta na. Sige, pag tinulungan ta na bagkatan nagiti ginatgatang ta. Wen, Dayda, darasem Amira. Ang mga numay maraman ta. Darasem Amira. Kasta ka di tinapasama ka na ka. Wen tatang, Sino ka nabot na gijay? amang ano adda na duktalan dagiti soldado a rebelde asim malog iti ili tatang. Ay, mabalay. Ay wen gayam tatang, sa dino tayan ni Daniel. Ay, dayay man. Sipod pa itay simangpit kayo. Saan na matagtagalay. Nadlaw mo matday ta tatang? Dayay, nakatugaw iti nagrungarong arabot ti nakadali paawal. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang na. Apay nga tatang, sipod adda kami iti dalan. Saanan ang matagtagari ni Daniel? Nakaanunag matanda itasin na ayo tatang. Dimding samatan ti pagamamkak. Amira anak ko. Ha? Anya day di tatang? Ti panagsubli ti lakip ni Daniel. Anya? Well, anak ko. Isong isagsaga ng blata ti bagay para iti daita. Ada ka di madi marikrik nam iti bagim Daniel? Awan. Apay nga ron asaan ka matagtagari? Nadlaw ko day tasipod idi nagudong tanga at nagpipinaltog. Diyak nga ron mawatan tirik na kidi. Takas lagwang-wang ti panagdengag ko. Iti panakangag ko kadag iti putok ti palto. Anya? Kas lang at umay alagip kanyak adyak mawatan. Kahit ko amamuan nuan niya talaga ti kinatawag. Nuan sinuak. Nuan niya tinapasama kanyak. Taapay adyak amo ti kinasasinog idi. Idi nagsubli ti puot ko kalpasan ti panakaispan ko. Daniel. Apay nga tasukat ko. Apay ang nakapantalonak idi kasi iti pantalon dagiti soldado. Asino ka diya talaga? Apay ano pilitik alagi ti kinisasinok. Kat agsakit, ken kaslabong tak ti ulo. Saan mo kumaapilitan alagipon? No isang pagsakitan ti ulo. Apay akayat mo alagipon ti kay na siya sino. Kaya't da kami ka din apanawan kin Suraya. Saan? Ngam ada di gundaway akayat ko atakwaten no sino ak. Kasta ka di. Ngam awan panggap ko amang panaw kada kayo, Amira. Tanakapat-patig kan kanyak. Daniel. Ay ating kaunay. Ken nakapat-patig mo ti anak ta kanyak. No kasta nga ron. Saan mo napilitan alagipon ti amin? Ngam na dumtang to dahi ta panawan. Kat panawan ta kami. Awan maaramita. No di mga klon iti kinapudno. Ilang tadumtang dayta apanawan wenno aldaw ngagsubli ti lakipbaw. Awan maramidan me nang rura no adda asawam ang amang uray king ka. Saan ko nga mo no anya ti masaok tatang? Saan kami napaidab Daniel Barok? Maawatan bitirik na ti mapukawan iti ipatpadag. Agyaman ak mo titipan nakawat yo. Ang mala, santay na pagsaritaan na ita. Naragsakak iti dinadag iti aginak. Anak ko. Ay ayatak nga Amira. Ken patpatgag unay ni Suraya ang anak mi. Dasaya at nga ron ano kasta Barok. Tapat siya ngagladingit tulaki din ni Amira no mapukaw da ka. Sa anak to ang mapukaw tatang. Alakit na saya at laeng ano kasta Daniel.
Ngam saan tayo maibaga noan niya ti mapasama kiti masakbayan. Tatang, Wen barok. Timbang kumano saan akas ti kasasaan mo. Analipatam ti kinatao wenno kinasaasinaw. Nang, ayan man ang dagiti agama. Naglugan da no titi kabarbaro akot sinidadaw. Ala, papanandangay. Saan daan nagpakada kanyak? Napandangata na sapsapa. Nay, kunak ano nagpakadadakan ka? Saan nga rod nang? Saan damot siguro agbayaga, ah? Wen siguro, ha? Nagkasat kalakit din anak kao. Nasingpet, kan agayat launay kin kanidadaw. Naimbag, tanakapagpanunot ka mutlaan. Wen nanang, narigat mo't ngagpayso no, agbiagak itinapalabas. Wen, tinapalabas, masapul ang maikuping. Ngam tinapalabas ka no, kat paset ti agdama, ken masakbayan, nanang. Husto ka, saan arumbeng nga agbiag ka itinapalabas? Wen nanang, ay, nay, apay, anyat mapaspasamakin ka anak ka, wen nga nanang, manon nga aldawa kas ti marikriknak. Ha? Okay, magkatawa kayo, nanang. Saan mo kadipay nga amo? Ti kayat asawin day ta. Aginaw kalakit day. Agyaman naklaunay, taadan bukod tang anak biag ko. Wen ngam. Ngaman niya. Kasanon no, agbaliw tong titratong kenjay. Taadan bukod tang anak. Anya? Saan mat ama ilibak? Sana nagtaod ken ka ni Jay. Saan ka madanagan? Saan to apulos agbaliw? Ipatagkulat ta kaspudpuno nga anak ko ni Jay. Nga uri adan bukod ta nga anak. Agyam anak no kasta, dato. Sana ka nagbigdot anang aklon matlaang itiyayat mo. Talaga asaan, Roger? Tayayatan ka unay. Kasta akmat. Gaputa di kayat mo. Nakamove on ak matlaan. Sakmat ti agdamag ita. Anya day ta? Saan mo't amay libak? Nga adda-tanda ti ayan ayat yu idikin Ramil. Saan ko apat yan, adi mo malaglagip? Awan rong ba nga pagdanagam? Tano malaglagip ko man. Awanan day di ayat nga impaay ko ken kwa na. Ta impaay ko aminan ken ka. Agyaman ak nukasta, Roger. Ngam, kasanon, no iti may sangal daw kat agparangkin ka. Anya? Ayan da Daniel kang suraya tatang. Ay, napanda ka nun di uba. Tanagburas na iti mais aning taid. Ay, nagagat at talaga di asawa, anak ka. Pudno day ta tatang. Awan makunakkan kwa na nung maipapan iti day ta. Nagasat ka pa inaag. Saan ka tanga ang sublipay tinakip na? Saan ko nga mo tatang? Day ti pagdandanagak no maminsan. Nang runa kat duan tunti anak mi. Dua, kunam. Uwan tatang, at dan ating ni Suraya. Anya, sus, nagsayaan na. Tuwan tugaya man di apo ko kaun. Kunak na awanan sumarunong anak mi tatang, at damat kayam. Nadamday ka anak ko. Taparabor ti apo na ita kada kayo kin Daniel. Kasunong-tungatan. No. No dumting ti aldaw, panawan na kami ni Daniel. Anya, dahita ka di man ti pampanunod ang anak ko. Ay, saan na kumaata sa anan. Mano atawanan, tinapalabas. Saan ko amaliklikan a panunutan data tatang?
Kat no malagip ko, makariknaak iti dana. Anak ko. No pay kasta, no dumteng man day ta panawan, awan mabalin ko, no panawan na kami kadagiti anak mi. Among dodong, rinaram ko ti kinapudnong kini Rojime. Kataday ta, maadan kayo pa'y gaya man iti bukod nga anak. Wan manang, ibagak kada kayo. Ayat at launay ni Rojime. Di marukod nga ayat ti ipaay ko king kuhana. Anyaman ti kinatao na, weno kasada iti biyag. Kat, tinakasikog kan kwa na. Talaga asaanan asin mangpet, wano nagsubli? Saanan manang. Ang mga no pinatay dagiti kabusor ang nekotibo ide. Weno natay matlaang iti day di arangat. Kat sanda nakita ti bangkay na. Noon natay? Saan mo't nga taan nakaadayo? Nasarakan da ko mati bangkay na. Saan ko lang nga mo manang. Ngam ure pa yung agsubli. Awan matan maramidan na. Tanagkasar kamin kini Rojime. Nga maguray ka. Awan nga tan, ti panagayat na iti dayjay, aramil? Imbaga kanyak ni Rojime. Anapunasan ti panagayat na kini Ramil. Nga ure adaan nakda. Nga ta. Mamati ak iti asawak manang. Kat mariknak ti dunguna kanyak. Nagkita kami kini manang. Kumusta kayo kano? Kasta ka di? Okay. Kumusta da ka numaten? Nasayat na kanuman. Naimbag man? Tadi naman nalagip ti panang kontra na ken kaidi amang ikasar kanya. Nagistorya kami may paniti ka saad tayo. Ket ko na. Awan makunak amadita. Nakadungdungo ka kanya. Oh? Ket, anya ti kunana? Nasayat ka no? Amukmat, idi pay laeng, saan da ko na kayat? Taad da dagiti di manon kanya. Ngamsan ko laeng nga imbagpagaken ka. Anya? Kinapudno na. Day tati may sa agapuna, saan ka ngayon kaskaso idi? Kasta ka di? Ngem kasi tinakunak. Gapot kinaanos mo, ken kinasayaat mo kada kami. Saan ka narigat ngayaten? Ken pinampanunot ko ti imbalbalakad kanyak ni nanang. Nga anya? Kanayon idi aso ti Linda ni Jay. Ket no saan ngagsangsangit a sumangpet. Nakiapa. May istorya mo't kanyak idi ni nanang. Day tangarod ket. Gapo iti kaawan amana. Ken di na pay kayat idin ti sumrek iti pagadanan. Dinan kayat ti eskwela. Ken naunday maten ti panaguray ko ken Ramil. Kasta gayam. Aging ga iti nanggedeng akon. Tinungpal ko ti balakad ni nanang. Aklunag. Saan ko basta malipatan ni Ramil? Ngam di rumbeng nga agbiag aklatan iti napalabas. Isuman. Tangay, adamot idin mariknak para ken ka. Nga, ore ada masasaudag iti kabagyam ken pamilyam. Inaklong ka. Ket sana ka nagbidot, tanakadungtungo ka. Idi pa'y lahangan nalausan ti panagayat ko king Karoje. Ngam nila ang Ramil tinagasat iti pusong. Ngam itilaksit yamin. Nagananos ka naguray. Saan ka nagsapul iti sabali? Idinto ta, nawaya ka kumamat amang ibawing iti daytang ayat mo. Kasano ko mga ibawing ko? Ingkarik iti bagig. Mayat ka man wenno saan. Sikati umunakan maudi nga ayatag. Gapot ayat ang kalaunay, Roji. Inayat ka iti saan amarkod nga ayat. Ket, nauray mo ti supapak dayta panagananos. Ken kinapudno. Tanasursuro kamaten nga inyat. Da kayo latan kadatatang ti agudo nga. Sige nga Rod. Kan sumurot samad ni Zoraya. Eso among punta na sa anak ang makapag nauna yan kapo dito isikog ko. Wan kayam. Kabula namon. Wan Daniel.
Iso nga rod ada kayo latan ti agudong kan agatang kadagiti kasapulan to ti ipasngay ko. Sige nga rod. Ken adak no ngamin katangin ni Zoraya kasapulan da iti pagadalan da. Iso nga rod ako nak, asumurutan kada kayo kan lolo na. At ako diti pardaan ti pagturong iyan. Awan mo tindag iti aglolo. Sa bagay, madamdama pa nga grubat ti Jeep. Teniente? Teniente Ramil Angeles, da kayo? Sir, siya ka diti kasasarita? O sir, sa anak lakit yung agbidot. Da kayo tinabayagan ang nagpukaw ng opisyal mi ini. Opisyal? O sir, sa anak lakit yung agbidot. Mabali na kita ang tanambar ti pintasyo, sir. Anya? Bulgayam, sir. Siyak ni Sarento Butardo. Kaya't mo asawan. May siya ka soldado. O sir, nakasibilya anak lang. Kan ore na kayo. Apay, di ka din malagip ti kinasya sino yo? Kuan, nagbidot kayo sa sir. Kan sana siyak ni Ramil Angeles ng ibagbagam. Siyak ni Daniel. Ha? Nagpipinaltog. Tiyan ako. Sa dinungan ng tienda. Mga nuda kasi mapasama kadakwada ng aglolo. Dito kayo lang, sir. Saan kayo magtaray? Tiyan ako kanti lolo na. Awan dabatan. Ada anak niyo, sir? Ada. Ada asawa ka taga dito eh. Agunggan man ang dagiti rebelde. Mangriribok naman. Huwan nga rod. Sana kabalan dagiti pulis asangon nida. Nariribok na ito ang lugar, sir. Kagura dala una dagiti soldado. Isu nga rod. Isu nga. Teniente! Guys, ataray. Ulo. Napuntahan kayo tinayong awan abala, sir. Di anak ko! Daniel, Barok! At nagpipingal ka! Tara! Soraya, anak! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ana mabalin amatay ni Daniel, tatang! Ay, saan kagagdadag anak ko? Kinamingan dagiti doktor. Agsubli tayo dyan hospital, tatang! Hindi. Apay anak ka? Tiyan ko! Tatang, kalat! Anong sakit! Apay di anak ka? Agpas ngayat sa tatang! Anya! Anay ko, tatong, aga nakaksamatan. Ano kasta? Itaray ka ni hospital. Sige man, ada iti may sabag dagiti bado kan usaran ni baby. Sige, mabit lang harudan tayo bagak kininanang. Tamapang ko iroan iti garahe ti lugan. Hala, agsasaron nun ti panagsakit tiyan ko, lagay. Sige, mabit lang. Isaganak lang dagiti masapol nga itugot ta. Ada dita abay mo ti anak mo. Inyag tiners. Nakalunglong po ang lalaki ang maladagat si anak yaw. Lalaki gayam ti may kadwa nga anak may kin Daniel. Wen anak ka. Kadamdamagan itay tiners no niya ti ipanagan yaw. Daniel Jr. kuma, tatang. Ay, hupon Kumusta gayam ni Daniel, tatang? Ay, sa anak pa'y nagsubli itiwan nga ayan na. Ngam ko na ti soldado amang bambantay kingkwada. Maoray ti panagsubli ti puot na. Kaya't ko kumaama kita. Anak ko, saan ka nga ganat? Pasublim pa'y basit ti pigsam. Sige, tatang. Maragsakan laki di numaaman na anaganaka ko. Babae ti anak tabiyag ko. Kasta ka ti. Maragsakan laki din ni Jay. Tanay pas ngayon ti ading na. Sapay ko ma.
Tadin to agbaliw ti panangipatag mo kini Jay. Taadan to'y bukod ta nga anak. Saan, piyag ko? Ikarik, awan rason tapno agbaliwak. Tay di pa'y laang. Imbilang kon kaspudpud no nga anak ko ni Jay. Agyaman ako unay ken ka dadong. Nadungo ken man nakaawat ka unay. Siyempre ayayatan ka. Katanyaman dagiti napatagking ka. Napatagmatan kanya. Ay, kumusta ang tirik nam anak ka? Mayatan nanang. Napakapsot anak lang. Nagdakalmat nga min ni baby. Ay, alak, ay, nasayat launay, no normal ti panaganak mo. Kang runaan ti amin, nasalun at kayo nga agpada iti anak mo. Wen nga rod nanang. Nakagasgas at kaunay anak ka. Maragsakan at tatinungpal na kiday. Nga aklunam langan ni dadaw. Kat saan mo nga urayan pa'y ni Ramel. Wen nanang. Kat sana ka nagbidot. Anang tungpal iti kayat yun. Ta nakaragragsak kami ita. Kan nakadungdung mo ni dadong kada kami kan Jay. Nga uray saan nga iso ti pudpud no nga ama ni Jay. Impatag na iti kastaunay. Suday natin. Ayan ka. Ada ka dito ospital, Teniente Angeles. Agyaman ako. Kunak no tayo ka na. Teniente? Sino ka? Bakit kakatimat asultado? Wan Teniente. Siya ni Sergeant Briggs Butardo. Ada kiti 101 Infantry Division ti Philippine Army. No kasta. Agpada ti unit nga yan ta. Wan sir. Kahit yung kadi asawan, nagsublin ti sigod alagip yo. Lagip ko na. Wan sir. Idi nagkita ta iti sentro ti ili sakbay ti pinaltukan. Ano sa dinog at napuntaan ka itinayaw awan na bala. Imbagam kanyak asika ni Daniel. Kan agdala kay nga masidag. Kan ubing anag ko na atatang na ka. Anya? Daniel. Ha? Daniel? Agyaman na nakapuot kagaya man. Sino ka? Ha? Damagam no asino Siyak ni Amira. Kada ito'y. Inpas nga ikunti may kadwa nga anak ta. Anya? Ma'am, kaya't yung asawan, da kayo ti imbaga ng asawa na idyada pa lang iti kinatao na kas Daniel ni Teniente Angeles? Teniente? Oo, ma'am. May sa soldado yung nabayag ang missing in action. Dimtang ka din ipagbutbut nga aldaw? Kasano na ito yan, tatang? Saan na kami nga mamo ni Daniel? Ada, isupay laan ti ibagbagak itiking ka. Saan kaya? Awan maaramidan tayo. No saan ang mga awat iti kinapundaw. Anya tayo ramidik, tatang? Kasaritak to ni Daniel, wenno Ramael. Uray kasarita yo. Tanang sublimatin iti sigot alagip na. Kung nati kadwa na asoldado, hindi na kasarsaritak. Baro ka ni Daniel. Siguro, agsubli nga muna iti lugar na Tatang. Anak, saan ka ngagdadag? Siguro, adaman na iti pamanak na kadaan kayo iti relasyon kan anak. Ngam sigurado asubyan nanti pamilya na. Awan mat siguro ti parikaw tabaraw. Kaas ko na ti kadwa na. Rumuara ko ni ti ospital. Agawid kami ni Jay lugar tayo. Wenno, lugar mi. Ta, di nakamatan mabigbi. Ayun gayam. Ni Suraya. Iso ti inauna nga anak ta. Kasta ka di. Wanta niyente. Hindi napaltugan ka. Imasidag kanyak iti kadwa na ni tata alolo na. Imbaga na hindi nga anak mo. Tatang tinyawag na rin ka. Wen Daniel. Daniel. Wen. Daniel timpanagan mi ken ka. Ta,
Saan mo amalagip tinagan mo? When kinasya sino? Kasta ka di. Ala, denggem ta isalaysay ko kung ka. Noon niya tinapasama. Kasano anasarakan ka iti igit ti karayan. Dayta ti si bubukol anapasama. No kasta, nabayag ang nagpukaw ti lagip ko. Sinapsapol na katin yun te. Kan nalaos tila dingit ti pamilyam. Rumbengar nga gawid ak iti Lucas. Nakailat ta, sir. Naipakaamukmutan iti kangatuan nga opisyal tayo. Basta gayam sa renta. O, sir. Imay da kamutan binisita iti awan pa'y puot mo. Ket babanti name tagyo. Namati da, asikan itan yan ti Ramil Angeles. Ngam kasano da ito nitan. Ibagbagad ang isuda ti pamilya. Nagasawa kami kini Amira. Ken adda pa'y doang anak mi. Ngam talagang awan malakip ko. No saan na kami abigbigan, tanagsublin ti sigod alagip mo. Awan maaramitan mi. Ngam awan dagas na, mabigbigam lapta ida a pamilyam. Tangay baro kamat, sir. Daw mo awag iti cellphone ko. Ngambaro a number. Sana nakapunbok. Oh, magtipayo ak. Apay nga ta. Hello? Mrs. Angeles? Juan, siyak. Sino na ka ni, sir? Ni Sarento Briggs Butardo na ito, ma'am. Oo. At damayat na makisarita ka na kayo. Sarento Butardo. Sino? Mama? Ni Ramil. Ni Ramil na ito. Ha? Ramil? Anak, sika, pundo ka di. Uwan, Mama. Kumusta kayo? Anak ko, si Bibiangka. Agiyaman, anak. Anyat napasamakan ka. Nabayagan nagpukaw ka. Dahil dati napasamak, Mama. Oh, Diyos ko. Diyos sa manag-aasi. Ang yaman akta si Bibiangka nga anak ko. Ay, naagwalong atawa na nagpukaw ka. Isalay siya kunto ti si bubukal na napasamak. Agawid ak dita. Adalang dagitinas kan nga si kasog dito eh. Apaaman na makarwarak iti ospital, Mama. Awan-wan, anak ko. Ay, nagyaman na kiti Diyos na si Bibiangka. Kulang lalo na tayo ka, anak ko. Mama, kumusta gayam ni Rojimi? Iho, anak ko. Nakiasawa ka din? Uwan. At ba yun, anak na? Wah, kasta gayam. Ay naanak ka lang ni anak yung ni Roji, be. Anak mi, Mama? Wan, Ramil, anak ko. Nagbunga ka noon ay di pa nakailawan yung sakbay ang nagpamintanaw ka. Anya? Oh, aday ta. Narnakan, kapot panagdigos na itay ti apukaw. Wan nga rod na nang kita man na imbag anak ka. Kay paspas ngay na pala nwar arigan. Ay nga, madlaw mo akaing-ingas ti amana. Wan na nang, ay, mabitaan. Adaawag ko. Nimot na nakura. Sungbatam ang mga numailiw iti apukon. Wan. Hello, Nana Cora? Nakaawag kayo, Mat? Juan, kumusta kayo? DJ, di mo't nagpasyal dito yan. Busy nga miniti pa nagadal na. Gana mo kandadong. Naganak kagaya man. Wala na. Roche, at da ipadamag ko kan ka. Ha? Anya tayo, Chay? Kan maipapanitian niya, Nana. Ni Ramil. Si Bibiag. Anya? Imawag kanyak. Ada ka no, iti ospital. Anya? Sumangpet to ka no. Nasaya at ano si Bibiag, Nana? Apay, anya ka no, tinapasama. Kasta timbaga ni Nana Cora. Nagasat nga rod.
Tanalasat na day di apagkat. Ngam, napukaw ti lagip na. Naamnesia ka no? Isumat lagayam kasano day ta? Sigurado ano sumangpat. Umaykin ka. Agimon ka kadi. Anya ko matipagimuna. Amuna nga ta na nadaan kayo iti anak. Saan ko nga mo? Ngam patsyak, ibagawan no na ibagan ni Nana Cora kan ko na. Sa bagay awan parikot. Nawayalat amang kita iti anak na. Kinuray kat amumat ni Jay asaan na siyak ti pudno at atang na. Lakay. No siyak, awan parikot. Maawatak. Kan may isa, nagkasartan. Agasawatan. Awanan maramidan na pay. Ama magsinak kadata. Nakaadayo ba na di nakaiturungan ti imatang mo, anak ka? Tata, napukaw ni Daniel kada kami. Anak, hindi pa'y namnamaan tan adumteng dito akong taway. San aya? Di amok, nalakalaan. Narigat, tata. Inayat ko ni Daniel iti kastaunay. Abok, nga uray iso. Inayat na ka ba't? Imparik na ba ti panagayat na king ka? Hindi pa ilaang iti kinatao na kas Daniel. Tata, saan na kami nga na nasublian pa? Ay, saan ko nga mo, anak? Saan ka gagdanag? Aginggat si Bibiyaga. Saan kayo abay-bayan? Patib kerem tirik rab. Kan pakinakabo, anak ka. Apay akas ti nagbanagan ti amin, tata. Ti amukad. Saanin adong tagpay ti kastoy. Talabayag adi nagsubli ti lagip na. Naikinding amin na mapasama ka na ka. Nalabit. Saan ang mataginayon nga anda ka na kayo ni Daniel? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di mo kunaan, ang maburibor ka gapo itinamuang. Saan nanang? Anya ko mati pa kaburibura. Agasawa kamin kanidadong. Adamitan bukod mi nga anak. Malaksid kinjay nga anak mi kaniramil. Nupay, saan ko alibakan? Saan ko basta malipatan dagiti nagkaduan mi? Kan nararagsak akan ito mi. Awanan kanyak day di ayat nga impaay ko kan kuana. Ta impaay kun asibubukal kanidadong. Nasaya at nga rod no kasta anak ka. Nang, adawag ko. Sige. Banbantayam ti anak mo taglutuak Hello? Rojimi. Ni Ramil daytoy. Ramil. Pudno gaya masipipyak ka. Impagarup milakit din no natay kan. Tanaon day apanawan asahan ka si Mangpat. Adagaya man asaham. When? Mabalin ka ding agsalita tayo ti personal. Ado tikad ko ang ibaga. Kan mabalin ka diya makita ti anak ko. Ipakadak pa iti asawa. Awan da ka sa panggap ko. Saan kayo arilibukan? Kahit ko lang ibaga, noan niya tinapasamak. Isuasahan na ka nakapagsubli din. Kasi tinako na. Ibagak pa iti asawak no manukot. Ngam no saan, awan maramida. No kasta, adan dito'y Luzon? Ada pa yan dito'y lugar tayo Sige, awan ang yaman na. Nang runa no kahit namat ang makita ti anak na. Agyaman at tamawatam na kay.
San kang agdanag? Ikarik. Saanan ang maisublipay day di ayat anariknak ken kwa na. Impay ko aminan ken ka. Maragsakan na kiti dayta, Roger May. Nupay, saan basta maiwagsak tinapalawas mi? Nagbalin mo't apaset tibiyag ko. Kamday ta na palabas. Kat sana na mabalin asilpuan pay. Kaano kano ti ayaay na? Tsaka mo, umawag tuman siguro na. Taimbagak nga ipakadak pay ken ka. Sige, nawaya nga umay. Maawatak. Nangruna no ti anak na ti kang runaan agapuna. Tano kayat na paya sublian ti nagupad akalman nyo. Saan na mabalin? Saan mo't siguron? Taamo na mat nga danasawa. Sige, numawag. Ibaga mo nawaya latang umay. Awan parikot kanya. Agyaman ak unay itiki naman nakaawat mo. I love you. I love you so much. Always and forever. Love you too. Congratulations. Agyaman ak. Kablawang kaya to. Saan kayo ngagdanag? Sana ngay may tap namang riribo kada kayo. Tamok nga wan karbangak. Pare, imayak ta kahit ko tagkid daw iti pamakawan kini Roger May, iti personal. Tasana ko na nagsubli iti. Gapit saan aninam na mapasamak. Dahil dati si bubukal na napasamak. Naapaya sana ko na nakasubli. Na-amnesia ka. Iti kasjay kaunday apanawan. Juan, nadanak iti pamilya iti day di apanawan, anak po ti hosto alakit ko. Nagayata kiti babayan ng ispal kanyak. Naadaan kami iti dua abunga wino anak. Anyang di panggap mo, pare. Amo ka sa balit ti kinatawag iti. Sa balit ti riknak. Nangam siguro, sana dakas ng subyak kita. Okay, nasayat dahi ta planom Ramil. Teniente. Takasi naman. Isupay ti balakad kanyak ni mama. Mabaling iti damo. Sa balit ti riknak. Ng panagunak, saan mo't nga taan narigat ngayatan ni Amira? Kablaawan ka, Ramil. Husto ti pangateng mo. Nupay kasta, sa anak pa yan nakasagana nga agsubli kadakwada. Sana parikot day ta. Tinapateng. Subliam ita. Siguro? Uwan gayam. Mabaling ka day makita kan mamamo ti anak ko. Brodado? Roger May? Sige. Amuna asana sakti pudpudong amana. Adan na na idi nagkasar kami kini Roger May. No pa yung bilang nakmatan akas pudpudong amana. Nasingpat na gajay na agasawa. Wen mama, si papalubos na makita, wen nasarong karakter anak ko. Kan mabalin na pa iti umay-umyan dito hiaging ka idadaak. Nasaya at no kasta. Kaya't lakit di siya ubiig. Kaya't na mama. Inton bigat, trumar kami. Agatan kami kadagiti kasapulan na. Kan barukan o silpon na. Kan mountain bike na pa. Oh, sige. Dakal tinagkurang aking kuwana, mama. Rumbang laang, maaburutin na. Kat, anya ti plano. Apama na malpas di bakasyon ko. Agreporta kay di kampo. Kalpasan na. Agsubliha kay di Mindanao. Anak, saan mo pa'y kadi ama panunot ti agretire kalpasan tinapasamak kan ka? Saan, mama? Kat tinagbalin a pamilyam. Kabayatan ti panaka-amnesyam. Anyat plano. Nagulupay lang ti isip ko. Saan ko mama? No anya ti rumbang aramida. Saan adakas no subliam ida? Mama. Kaasidamat. Isumat kayo di pampanunotak. Kinapun na. Agduha-duha tirik na kan panunot ko. Taapay. Kasano din na akti babae ajak mat inayat iti agdama a kinatawag. Anya? No inayat ko man, iti adda di sa bala kinatawag. Iti pasat ti biyag ko anam ni siya. Kasi tinakunak, awan ti aking basol iti napasamak kan ka. No kasta, karbagan dalaang mat asubyam. Kaasi damot. Tangay awan mat ni Roger May ang makalapad kumakan ka.
Diyak maliklikan, tatang. Awan maaramidan tayo na nakaw. Ada pamilya na sakbay adimteng kada tayo ni Daniel. Tatang. Saan ka agdanag? Taging gat si Bibiyagak. Tadabayan ka. Kasanoon ka itong tatang. Ay, masapol nga kludem, anak ko. Nalabay, kasto'y tigasat anay kaniking ka. Kasladyak ka ba ulan, tata? Imbagak idin king ka. Saan ka mababalaw? Tanagayat ka king kuwana. Ibagak king ka, anak ko. Pasapol nga kludem, dyan yaman nga ibunga na itaw. Uwan, tata. Ti amukat ka bala. Ngam nagrigat gayang. Saan mo tan nagsubli ni Ramil? Nagsubli ka din iti trabaho na? Tsaka mo ha? Ngam makalawas mo ten asaan ang nagpakada ni Jay nga agkuyog daken papana. Damagam tuman. Ngamin, kasanadlaw ko asana matagtag rin ni Jay kadagiti naglabas nga aldaw. Nadlaw mo gayam. Uray siya. Nadlaw ko met. Ngam, saan ka nagdamdamag kinkwana? Saan ko akayat nga dapagladingitan na? Mapiktaran ti panagadal na. Abayam, kasaritak to. Ket damagek, no nagsublin ni Mindanao ni Papan. Sumagmama ng abulan ng tinapalapas. Sipod tayo di pa nagsubli tilagip ni Daniel. Sipod matitin. Saan kami na nagkita pa? Anak ko, agudo nga. Adanaskin agatangag akasapulan tayaw. Sige, tatang. Kasanon ni Soraya. Isurot yun, tatang. Sino garot ti kadwayo ditaw? Awan anyaman na, tatang. Makaubra ak mata no nakaturugan ni Junior. Ay, iso sige. Mapana ka. Aganat kayo, tatang. Adan sa tao. Saan kaya masimurot ni Dagol kinin tatang iti uma? Kan napanmat nagadan ni Soraya. Nakaturog ni Junior. Tanawak man iti tawa. Apo, umay kami man. Ha? Ni Daniel. Lading itak nung naarakop ka itay. Sir, kailiw ko nga miinin ni Daniel. Okay lang, Amira. Mawatak. Apa yan pakita ka? Amang ano agungot ti pamilya. Ha? Saan ko akayat nga damang gurgura kanya? Awan manggurakin ka. Taawan mo't pamilya. When asawa. No payad da anak ko. Adda anak mo nga awan asawa? Kasano ka napasamak na ita? Sakbay ana ibaunak ti Mindanao di. Iti day di atawan. Adda napasamak kada kami iti kaayanayat ko. Tagkasar kami kuma. Apaman makasubliak ijay. Anya? Ngam sana ko na nakasubli. Takas di mo din napasamak kada kami. Nagbunga day di apan nakalipat mikin Roger May. Kastagaya. Kadakkalan di anak mi. Saan mo asinublihan? Saanan anak kauray. Tati amuda ka natayakon. Iso anak iasabay ti sa bali. Kaasimat na naguray ta. Di na ka nauray. Awan mabalin ko. Saan ko anak kayatan tinapagdang kanyak? Pudnoan arigat ta aguray. Nang runa. No awan mauray mo. Amera. Nagsubliak. Tapno akmak ti responsibilidad ko kada kayo. Anya? Nalawag tinangag mo. Nupay inayat ka iti kinataw ka, Daniel. Siguro, saan mo ta narigat ngayatan ti kaskin ka? Ha?
Ikanak lang iti kundaway. Daniel, Esther Ramil, agyaman nagta nagsubli ka. Naikanak manan itinamnam. Isu ka din ti may kadwa nga anak yo ken Daniel. Anak ta ko na kuma. Wan. Ada ko may singasing kuking ka. Kada kayo ken tatang mo. Anya day ta? Agkasartamanan. Ngam iti kinatao. Kas Ramil Angeles. Agpaiso ka di timang mangag ko. Pudno amin. Kasi tinako na kamera. Saan ka anarigat nga ayatan? Aday padamag ko ken karuji may anak. Ano day tananang? Simmangpet kano daramel. Kat kadwa na ti asawa na kan duang anak da. Aya? Nakasaritak ni Cora. Sinubyan na kanaw dyan na sikugan na kan nagbaling asawa na idin amnesia. Aya? Kat dakal gaya man nagpaisulti na una nga anak da. Kan nasarungwan. Nasayat ano kas tananang? Kapag isugayam, anagpas ngay idi na paltugan ni Ramel, nga isumutan ti pa nagsubli ti lagip na. Kasta ka di. Nasayat nga rod no sinublian na. Kaasim mat dagiti ubing. Aywan, ang rumbang lang nga kasta ti aramidon na. Kaasi damot no awan, mapangunan da nga ama. Agyaman naklaunay, itibdi marukod a panagayat mo kanya, tadong lakay. Sa anak ang nagbidot, iti pangadeng ko ang nangawat ken ka. Amo, masipod pa inayat kan. Ngam ni Ramil ti inayat mo. Ngam, sa anak ka nagbalbaliw. Wan, nariknak day ta. Napanagnikat ti kinapudnom, ken kinasayaat mo. Tapulos adinak pinaybayan. Nang runa idi ka sa pulak ti, kabinulig ko amang isakad iti biyag mi nga agina. Gaputa jacket amarigregatan ka, Rojime. Naggasat kami nga agina ken Jay. Tainayat na nga oray adda na pait a napalabas ko. Ti tao nga gayat. Di nakit kita ti pakapilawan ti ayatan na. Ngamen, di marukod nga ayati pa ikuking ka. I love you so much, Rojime. Kasta agmatakay. I love you. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.